Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
tuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman ulian telat makan nasa melambung tiang menikam ia ngorahang ulian ama beregan
tusing si malu ngoraheng seton den blingelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kas teriraga yani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah jaston lega sing naga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena rama dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik kuliah kas teriraga yani tu sing jodoh peraman adi sing rela adi nyerah sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena rama uliang kas teriraga jani tu sing jodoh reraman adi sing rela adi nyerah gaston lega sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena rama Wah, kalau nggak artis ada di lemah ya, Bol. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak artis yang gitar dulu maklum nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan kering merah
dana corona mesliweran moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan moyong gen cuma beken kesengi dan makan nanging yen pesu corona dadi ancaman ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaskon kuya corona nanging bulanan tetep mejalan kalengke ngidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang mangkin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang mangkin luput gen kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pak lupuh pangkiang naur kewajiban tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biaston kuya corona nanging bulanan tetep mejalan kalengke ngidang lakar maya cicilan lakar makan gen kuangan boya tiang memangklang nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang mangkin rasayang aget yang nungidang makan ampurayang mangkin luput gen kewajiban ampurayang besengidang meulehan yen pak lupuh pangtiang naur kewajiban tiang nyerah bias tempat kita jaminan. 예, 기분 나게 utang. Kondem di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum mati dia. Ah, bakal utang itu. Belum mati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih kalau Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura sajan Pak, yang berusaha yang becek dije-dije mulahan sing sangi dang Pak. Ampura sajan malu. Bahaya nang utang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani ke. Kayak ini urusan. Depan, kengken utangnya supaya bayar. Jalan mani ke. Kayak ini urusan Pak. Rasa bangga di
kebutuhan biologis. Bayun beli ne bengangsur, angkiane muis-muis. Mareng tiang meseselan, ulian nuwutin demen aket prutan. Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan. Tiang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang. Nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan. Sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Kondek kudang dibanjani mejalan. Rumah tangga mulai tusing harmonis. Yen subebu kekene sing ngidang uruk ben pipis. Direlo nuntut kebutuhan biologis. Bayun beli ne bengangsur, angkiane muis-muis. Mareng tiang meseselan, ulian nuwutin demen aket prutan. Sina ya diwangan bekejang anak ngantosan. Tiang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang. Nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan. Sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal. Okey nah. Cedak lama-lama. Pak Sakim. Lugre ide dane sareng sinamyan. Boya tiangai kegaduhan. Niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Orient prestasi. Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi. Nak nuturang jelek sing peduli.
Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Bidan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Bidan nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Bidan ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Bidan nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Man, bidan mulih man Udah kapah gati tepuk Melalinake nyoman mulih Do ilu jumah pedidian Kedo memen adine Tepuknya patin beli Sing cara dugas bidan bodri Dikekene pura-pura tuli Apa ulian bidan daki sing aja memunyi Apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri Kadiro dando karene meplincer Nasib sing ada nenawan Mirip meme korban sinetron lan telenovela Menghayal ngelah mentu kaya Mirip meme sing sadaran kedua titipan Mani meme mati singkal mebekal warisan Mani meme mati tua mebekal batu nisan Mani meme mati tua kompor nemragatan Ye meme Ibi me Nah manian me
keto memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincan nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngalaman tuh kaya mirip meme sing sadaran dua titipan mani meme mati sing kalma bakal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragata mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngalaman tuh kaya mirip meme sing sadaran dua titipan mani meme mati sing kalma bakal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo apa buen macumbu rayu gumi sedang kalu sindadi pesu alih-alihane mekejang buntu lo kangguang malu jadi sabarin likonen ngidangnya kapin langkah pahin di kamari jungklang jungkling kena he covid ne bakat keliden payu positif beleng yening hidang kangguang malu tanggehan terus terang modal beli kuangan nyenyan jejah ila pasti kaljuan anto sanggumine malu pang tenang anten jalanan bekejang undang jamate undang patine undang gubernur undang presiden undang bekejang undang kegen undang mantan
Wang malu jani sabarin Likonen ngidangnya kapin Langkap bahing di kamari Jungklang jungkling Kena he covid ne bakat kelidin Payu positif beleng Yening hidang Kang wang malu tanggehan Terus terang modal beli nukuangan Kenyan jejah ila pasti kaljuan Anto sanggumine malu pang tenang Anten jalanan Bekejang undang Jamate undang Patine undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Degen undang mantan Anten jalanan Bekejang undang Jamate undang Bupatine undang Gubernur undang Presiden undang Bekejang undang Degen undang mantan Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nake nang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebai sekalen iskale ruwe binede jero
Kal ngidang ngengkebang hubungan terlarang, beli jadi beli ada nengelahang adi. Sampunlah pasangan raga dua dipertemukan, nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilaka rasayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit kerasayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Sakit nilaka rasayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit kerasayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati.
temu petang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi tugas pelinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawange kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede.
sekambang batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Bagesonan beling ojo kamar adi Kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugasnya adi meurep simpati rumu beliken raga nadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi duga se mau urep nyama brayane maka jangaleng takal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen hidayan pramakawi Bagesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugasnya adi meurep simpati rumu beliken raga nadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi duga se mau layon nadi belilan kanake nyaku pangima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen hidayan pramakawi mogi adi pole genane bece katrima ring sisen hidayan pramakawi katrima ring sisen hidayan pramakawi.
Kulun padu kaya Kuai manam semahi Moga si domangku Lak karya lang pagi Aksamo Tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sujatine tolik nude beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Kuno belok ke walau serado lambat lah Mungkin sueco kelawan Mangke wenang kita menadi jan pangun mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik nuke beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik nuke beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge
apang tusing ada nak sedih dua bineda serta mendampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ida yang widi dua dharma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang hang jani titipan ida yang widi dua dharma arta iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang